अहानबदा मरुअबा पाव चीफ मिनिस्टर यूमनांग 𝐶𝐢𝐯 कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की लोइबोल खुलेन विलेज ngasi अयुक मिचम अहुम हादखिबबु अकनबा मओंगदा यानिंगदबा फोंदोरक्ली अमसोंग मणिपुर की तोंगान तोंगान मफमसिंगदा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम पाक सन्ना पांगथोखली खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ना संदोकचरिबा नुमिदांगी मणिपुरी पाव मियेंग ताबिरिबा पुमनमपु अहानबमक्कदा औंगशमम लिरना तराम नौकचरी हौजमी यामदा पाव मचा खाइना पिजरी चीफ मिनिस्टर यूमनांग 𝐶𝐢𝐯 कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की लोइबोल खुलेन विलेज ngasi अयुक मिचम अहुम हादखिबबु अकनबा मओंगदा यानिंगदबा फोंदोरक्ली चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी की थादोरकपा चेरोल अमदा चीफ मिनिस्टर खुलाई पाइदबा मिचम सिंह तमथीना हाटपगी थोंग चथरिबा सिंह लेंगाकना लेमना तोकलोय चीफ मिनिस्टर ना स्टेट पुलिस अमदी सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी दा चेनबा सिंह फानबा खंगनख्रे अमदी माफम अदुदा सिक्योरिटी की फिवम हेंगनबा अमदी अवाबा तारबा इमुंग सिंहदा तेंगबांगनबा मरी लेनबा सिंहदा अथॉरिटी सिंहदा खंगनख्रे हाइरी लोइनना थौबाल सीडीओ की मरीसुबा आईआरबीदा अटैच तौबा हविलदार 𝐾𝐻 सिंहबु हौकिबा तांग अहुमदा लेखिदबबु यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना 𝐾𝐻 की मिशीगी मतांगदा चप चाबा एक्शन लौखटकनी अमदी इमुंगी मियोय सिंहना नंगहौरिबा अवाबदा सरुक यारी हाइना चेरोल असिना मखा तारी थाम चुपना चथगदबा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पालन थौरम विजम फाउंडेशन खंगबोक्ता पांगथोखरे खंगबोक्ता लैबा विजम फाउंडेशन स्कूल दसु ngasi वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम पांगथोक्तुना स्कूल के कैंपस च ओजा सिंह अमसुंग महिरोई सिंहना उ चरा कया मरुम थाजिंदुना पांगथोखी ngasi की थौरम अदुदा विजम फाउंडेशन खंगबोक की प्रिंसिपल लाइशम सुवा सिंहना अथोइबा मिथुंगलेन विजम फाउंडेशन खंगबोक की स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की ट्रेजरर थोकचोम शंकर सिंहना थौरम मपु अदुगा विजम फाउंडेशन खंगबोक की वाइस प्रिंसिपल निंगथौजम दीपक सिंहना अखनबा लेंबिरपा ओइना सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेनना स्कूल असि की प्रिंसिपल लाइशम सुवाना हाई स्कूल असना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम असि थाबुम अमा चुपना पांगथोकनी ngasi ahoba numit asida u chara thaba yauna environment ga mari leinaba hiramda tongan tongan ba changdamnaba sing su pangthokani thama gi manung asida mahiroi singda hojik malem gi akoibada honglakliba ahongba sing asi afaba maikaida puraknaba honabada makoida wakhal lausing piba oina debating competition quiz seminar sinba elocution speech amadi pending competition chingba kayasu pangthokani ngasi ki thoramaduda school adugi mahiroi sing oja sing amadi atai staff sing su sarugyakhi celebration asi observation asi wisdom foundation khangam masu koi sinjara ga ngasi dege horaga paamachum na pangthokchagani asi ahobu nimita to plantation masu anang sigi tongan tongan ba competition ga adumina दुगा अखोना पामचुम सथजगद बुसलेगा फिगे तजगद प्रोग्राम सिंगी स्कूल के कैंपस मसुम अकोइबदा मखल मथुन कया जी पामी सिंग फाहानुना अकोगी मालेम अकोगी बिसि संगनना बखनाबा अमसुम छात्र छात्री सिंगी मकोइदा ऑब्जेक्टिव ओइबा अकोगी एनवायरनमेंट की चेंज लाइब सिंग असि अकोगी अपग्रोम द पोरमेन नबी दम अकोगी अवेयरनेस पीबा अमसुम तना तना कॉम्पिटिशन कया सुंदुना debating competition seminar masung businessing masing painting competition sing ba tongan tongan ba competition house wise to guna koi amchum na pathuk se थौबाल दसु डिस्ट्रिक्ट की थाक्तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की पालन थोरम पांगथोखरे मालेम की मफम कयादा पांगथोकनरिबगु थौबाल डिस्ट्रिक्ट दसु डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की लीचिंग मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट यूनियन जर्नलिस्ट यूनियन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबाल अमसुंग थौबाल फॉरेस्ट डिवीजन अपुन मिनदुना डीसी कॉम्प्लेक्स थौबाल की काउंटिंग हॉल द पांगथोखरे इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर हाइबा थीम दा डिस्ट्रिक्ट की थाकता पांगथोकिबा पालन थौरमदुदा डिप्यूटी कमिश्नर थौबाल वाई रोबिटा IAS ना अथोइबा मिथुंगलेन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थौबाल अरिबम अमरजीत शर्मा MCS ना थौरमापु अदुगा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थौबाल डॉक्टर जेसली लेशांगथेम IFS ना अखनबा मिथुंगलेन ओइना सरुयाकी
district asida lairiba tonganba department singi district level officer sing staff sing school singi oja sing mahiroi sing Indian Red Cross Society Thobal district branch ki mihut sing amadi tonganba miyoi kayana sarugyakiba ngasigi thoram aduda 𝐋𝐢𝐯𝐞 Girls College Thobal ki Department of Geology ki assistant professor Dr. 𝐶𝐢𝐯𝐿 research person oina wangangduna hauzik malemgi amadi manipur da oirakliba akoibagi fibam asibu oihelakliba amadi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯤ ꯗꯤꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯋꯥꯏ ꯔꯣꯕꯤꯇꯥꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯗꯤꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯝꯂꯥ ꯆꯣꯔꯐꯣꯟ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅꯆꯤꯡꯕ ꯎ ꯆꯥꯔꯥ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ Thobal District Working Journalist Union ki President Soibam Binoina haikibada hojik climate change lakpa asi government officials sing khakta na tawbana mapum faba ngamloi aduna makhoi mayam mahiroi mayam pumbasu saruk yaminaba mathautai khanduna ngasi World Environment Day observation asi pangthokpani hai thoram aduga mari leinana DC Thobal Wai Robitana su ngasi malemda pangthoknariba World Environment Day palam thorongi maramda miyamda wafam kaya thamki Those are small responsibility as a human being, as a person, for the environment, that kind of contribute. We are responsible person by European countries. How to conserve rainwater, how to use maximum small things that can be effect for the all effect of last year Mother Earth and Howsik mahu mobile saja, nanti itu kotor. Aku mau mobile tapi itu telah terjadi. Proses itu telah terjadi. Anda kalau kata, upaya itu kan cuma sih, kalau ada sih bilang, kalau boleh ada juga. Howsik mahu dah, itu bisa apa yang bisa, orang apa yang ada, apa yang bisa juga. Orang tu harus ada, siapa yang harus masih boleh bersaing dengan orang. Boleh tahu siapa dia apa lupa dia ada kerja. Boleh ada urusan lagi masalah. Ada boleh kalau nanti dari hari itu makan sama jangan lupa. Beda dengan itu. Maksudnya apa ya? Ibadah kalau kerja jadi sini kerja apa? Sini kerja yang kalau kerja. Ada sikit kita sahaja. Ada sekarang nampak tahulah. Kalau kita berbicara tentang hal itu, kalau apa masih ada, kita nanti kita kalau kita itu usaha apa sih?
Inspired by nature for climate for our future, the theme asigi makhada World Environment Day 2026 ka mari lenana mass tree plantation drive ki thoram ngasi Wangoi Higher Secondary School ki campus ta pangtokre. Eco Club NSS Unit 1 and 2 Wangoi Higher Secondary School amadi Central Forest Division and ZEO Wangoi Imphal West ka puna kusam naraga pangtokiba thoramaduda Manipur lenga ki Chief Conservator of Forest IFS 𝐿𝐁𝐫𝐿𝐬 Wangoi Higher Secondary School ki Principal Puyam Baroda Devi amadi Retired RO Sanasam Shamungau Singna mathang sitna Chief Guest President amadi Guest of Honor oina sarukyaki Thoramaduga mari lenana Manipur lenga ki Chief Conservator of Forest 𝐿𝐁𝐫𝐿𝐬 na phongdokibada hauziki mirolda World Environment Day ga mari lenana uchar kaya thagani haibagi wakhalon leirabasu thariba uchar sing adubu makoibu karamna hauhangadage amadi mapum marai fahangadage haibagi wakhalon leitabaga manare malemgi oina umang wamang kaya paktaknana koklakpa asina ay nga sagi fibam manaraktabana maramoiraga biodiversity da kaya manglakpa amadi pollution kaya thoglakpa asina jiba panba singna hingnaba hotnabada akaiba kaya pire masidagi ngakthoknaba haurakliba naha singna uchar thaba matamda thariba uchar sing adubu mapum fanaba chaurakpada achauba thodang lai haina phongdoki thoramasigi makha Chatharapa oina World Environment Day ga mari lenana school asigi akoibada u chara kaya su thaki asagi among bali na makata among mayamang lele isine kale asini se long distance strategy project school bagi isine develop activity among parubajna mawang to Well, so we should know the Latin says global warming is climate heresy. Inspired by nature. Nature says the law of nature provides us on a local inspired community. Only the law of Tamanga is a solution to the issue. Law of the other people Sunday of the or neglect of the case. Yes, it is global warming. Singapore will be the after the harvest. Namunta, planet kita mukta ego act or receive action, masih dari action or receive action. Tahu kita lagi World Environment Day ga mari lenana Sun Club Ground da ujara thabagi thoram pangthokre. World Environment Day ga mari lenana ngasi Imphal West ki manungchan laiba
Environment Day ka mari lainana ngasi Imphal West ke manung channa leiba Mongsanggai Sun Club ki ground da u chara thabagi thoram ama pangthokre ek per ma ke naam haiba theme da pangthokiba u chara thabagi thoram aduda Manipur State Rural Livelihood Mission gi makhada leiba village level federation gi members sing yauna BJP Nauria Kendra Mandal gi maruiba miyoi sing Sun Club Mongsanggai gi volunteers sing amadi Mongsanggai GP Ward number 2 gi member Soibam iboholna sarugyarduna Mongsanggai boroi makonga leiba Sun Club ki akoiba chorak na u chara yankairom thaki loinana ngasigi u chara thabagi thoromaduga mari leinana Sun Club ki maikai degi fongdorakibada malemda hojik honglakliba ainga sagi feba masina miyoi gi punsida awaba chaitheng kaya ama nomonongmagi piba helakli maramaduna Mipung khudi magna u chora amamam thaduna mahusagi oiba khalasi kannanaba hotnaba achauba thodang lauminasi hainasu miyamgi mafalna appeal tawrakli Manipur Forest Department na ek pet ma ke naam 3.0 hongdokre Sai Sports Complex Chayel the World Environment Day 2026 kam iroinana ek per ma ke naam 3.0 hongdokpagi thormaduda Anurag Vajpayee IFSP CCFN HOFF na chief guest oina sarukyaki loinana Ujara Singh su thaki 2024 against the target of the 50 lakhs, we have planted about 54 lakhs. In 2025, against the target of 34 lakhs, we have planted 60 lakhs trees. And this year we have been given a target of 45 lakh trees. We are likely to plant somewhere around 70 lakh trees this year. And you may feel that where it has been planted, that is the real. Because we are maintaining the cover of 74% forest cover in the estate, greenery is there. And it is not on the base our estimation, it is the scientific estimation based on satellite imageries and which is done by Forest Survey of India, that is at Dehradun. So we are maintaining our forest cover and we are trying to improve our forest cover. Sometimes I have found people say that no, this on the road, when the road construction is taking place, or the railway construction is taking place, or development projects are taking place. Some, trees are lost, green cover are lost. That is not the case. Actually, it is a shifting of, because development is also required, roads are also required, railways are also required, and development projects are also required. We need a school, we need hospitals, everything we need. Kaitharakliba malemgi mahosagi khalasi kananaba aikhoi puna thodang lominasi haina All Manipur United Clubs Organization ki maiketegi fongdorakli amukogi maiketegi thadorakpa cherwalamada World Environment Day haina malem sinthungna pangthotuna laklibasini masina environment kandaba yadabagi maruoibadu aikhoida taklibani umang kananaba chingpa turel manghandanaba lamlaki sa uchek sing atai jiba panba singi punsi kananaba lokaya semli adubu miyoi aikhoina semjaba lo aikhoina ngakuna chachaba ngamjadri Kaitharakliba malemgi mahusagi khalasi kananaba umangilam amadi paturel kanbada aikoi pumnamaki thodang oisi air pollution land pollution thonghandanaba fata hodi amorakai apum masana chingba sing asi mafam chana thamsi uwa sing thana ba hotnasi aikoi gi amata ngairaba miyoibana amadi thawai panba singna leibada khwaidagi chunaba oiriba earth haiba planet asi kananaba amadi malemgi ritu singda ohongba lagliba asi kaihandaba haiba asi miyoiba aikhoigi thodangni haiba si kaugumsi haina All Manipur United Clubs Organization na Manipur amadi malemgi miyamda World Environment Day ga mari leinana fongdorakli Kakching District ki tongan ma mafam singdasu World Environment Day gi thoram pangthokre Malem gi tongan ma mafam singda ngasi World Environment Day gi palan thoram pangthokna bagum Kakching District ki tongan ma mafam singdasu World Environment Day gi thoram pangthokna duna uchara kya thakre Padma Ratna English School Kakching gi Alumni Association asenduna School asigi Managing Committee ga punna senduna World Environment Day gi thoram pangthokuna School adugi campus manungda uchara kya su thaki Thoromaduda Alumni Association President Naurem Brijena Fongdorakibada campus asi hanadagi hauna
हेना फजदुना लेरी मसिदगी हेना फजनबा अमदी मालेंगी काइथरकलिबा अइंगसा होंगलकलिबा क्लाइमेट चेंज असिदा खरदा ओइरबसु मायुकनबा ngamnaba athingba pinabagi pandamda pangthokpani thauramasi makha tanasu pangthokkhigani thauramasida ayaba pibirakhiba amadi mateng pangbirakhiba pumnamapu thagachari hainasu phongdorakhi thauramasi maksu 𝐻𝐸𝐯𝐞 district police na wabagai lamkhai bazar board citizen association for rural development amasung imalu wabagai kaithelga punna kusamnaduna 𝐻𝐸𝐯𝐞 district ke superintendent of police priyadashni laishram masamak yauna kaithel asigi अकोइबदा लमतु सेंदोखिबगा लोइनना उ चरा कयासु थाखि ꯀꯛꯆꯤꯡ वाइडी वार्ड नंबर 1 यूथ डेवलपमेंट कमिटी नसु सेंदुना खा मणिपुर कॉलेज चटखिबगी लंबी KMC रोड की परिंगदसु लंबी नाकयेत सेंदोखिबगा लोइनना उ पांबी कयासु थाखि तमना इंग्लिश स्कूल कैंपस ता अखोई उठावी प्रोग्राम फैकेचरी मसी अखोइना पांथुंगना होनजबदा अखोई स्कूल की प्रिंसिपल अमदी कमिटी मेंबर सिंगा कोऑपरेशन पिदिदुना अखोई हाइबा उठावी प्रोग्राम से अखोई फैकेचरी अदुना आई अहान मुथुदा अखोई स्कूल सिगी कमिटी मेंबर सिंग्स अदगी प्रिंसिपल आई भारत परफॉर्म चरी अदि अखोई एलुमनाई मेंबर्स हाइबा सिगी वन एनवायरनमेंट डे मैलेने थारबि उसिना हाइबा स्कूल की अखोई परमात्मा की इंग्लिश स्कूल की कैंपस हानसु यामों मरिन ताना लेरमे अदुबु हेना फजबा हेना ग्रीन होबा अदुगा मसिना अखोई पृथ्वी की होमैबा क्लाइमेट चेंज सिदा अचौबा मायोनबा क्लाइमेट चेंज सिबु माइथि पिबुंबा अदुगुंबा अमा ओइगनी हाइबगी पंदमदा अखोई हनक जैदगी हौरगा अदुगुंबा उ थाबी प्रोग्राम सि पाखेचबनी अखोई हनक लोइबसुते मतुमतुंदा अखोई हाइबा उ थाबगी प्रोग्राम सि एलुमनाई एसोसिएशन मखा ताना सथजगनी हाइना इमागी मिंगदा उपाल अममम थारसी एक पेड़ माँ के नाम 3.0 थौबाल डिस्ट्रिक्ट हौदोखरे लेबक सिनब थुंगना पांगथोकनबगुम मणिपुरदसु ngasi इमागी मिंगदा उपाल अममम थारसी हाइबा कैंपेन 3.0 हौदोखरे कैंपेन असि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना कुमसिंग लिसिंग अनिगा कुनगा मरिगी जून मंगादा अहानबोइना लेबाक सिनब थुंगना हौदोखिबनी कैंपेन असिना माहिरुइ सिंगना मालेम असिबु नुंगशिबा उपाल वापल सिंग नुंगशिबा अमदी उ थाजिन निंबगी अपांबा पोहननबा पांदम थमलिबनी मणिपुर लेंगा के एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम की मखादा लेबा समग्र शिक्षा मणिपुर 𝐍𝐞𝐰𝐬 थौबालगा खुसमनरगा एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन 3.0 हौदोकपगा लोइनना मालेम की अकोइबगी फिबम ngak semba numit वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के थौरम थौबाल डिस्ट्रिक्ट के खोंगजोमदा लेबा ललित मंडोप शर्मा हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोकी थौरमदुदा मणिपुर लेंगा के एजुकेशन के डायरेक्टर NG बोगेंद्र मैतई MCS समग्र शिक्षा मणिपुर के एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंजलि चोंगथाम MCS एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन बिशेश्वर खुमुकचम MCS एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन डांगमई मंगलेम SSM खुमुकचम रेणुका MCS अमदी SSM की फाइनेंस कंट्रोलर बॉबी सिंह मोइरांगथेम MCS अमसुंग 𝐍𝐸𝐬 जोन 3 थौबाल युमना मचौबना प्रेसिडेंट मेंबर सिंह ओइना सरुयाखी थौरमदुदा वांगांगलदुना डायरेक्टर बोगेंद्रना इमागी मिंगदा उपाल थाबगी कैंपेन असिदा माहिरुइ सिंगदा पीबा कानाबा सिंह खंगनकी ngasi थौरमदुगा मरी लेनना समग्र शिक्षा स्टेट एलिमेंटेशन सोसाइटी मणिपुर सेंदुना वाटर एंड जेंडर हाइबा थीमदा क्लास 3 दगी क्लास 5 फावगी थाकी माहिरुइ सिंगी पेंटिंग कंपटीशन अमदी क्लास 6 दगी क्लास 8 फावगी स्टेट लेवल स्लोगन राइटिंग कंपटीशन दा मकुक मथंग ताक्रबा सिंगदा मना मथुमसु येंथोकी पेंडिंग कंपटीशन की ओइना MI एकेडमी इम्फाल वेस्ट की क्लास 4 की इरेंगबम लेनिन सिंगना अहानबा इमानाउबी निंगसिंग महिकोल थौबाल डिस्ट्रिक्ट की क्लास 5 की महिरोय बिरकांता माइबमना अनिशुबा मदी सगोलबन पॉपुलर अपर प्राइमरी स्कूल इम्फाल वेस्ट की किंगथोय थोकचोंग क्लास 5 ला अहुमसुबा ताखी स्लोगन कंपटीशन दना मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चांदेल की क्लास 8 की महिरोय मानसाक खुलरना अहानबा KGVB मयांग इम्फाल की क्लास 8 की महिरोय चेलसना लेशांगथेमना अनिशुबा अमसुंग द डिलीगेंट पब्लिक स्कूल मोइरांग की क्लास 7 की महिरोय फेयोना खुमना अहुमसुबा ताखी मसिगी मथक्ता ग्रीन स्कूल अवार्ड 2026 हाइना मणिपुर लेंगा के ख्वाइदगी फबा स्कूल अहुम अमसुंग कंसोलेशन प्राइज ओइना स्कूल अनिदा अवार्ड पीदना पोनिंग थगतखी अवार्ड फंगख्रबा स्कूल सिंग अदुदी
Khunthonganbi UPS Zone 1 Imphal West na ahanba 𝐾𝐠 𝐍𝐞 Imphal East District nani shuba aduga Malom Mega High School Wangoi Zone Imphal West na shuba taki Consolation da Utlo Junior High School Bishnupur amadi SK Ideal High School Imphal West Zone 1 na taki tungda thoramaduga mari lenana Director NG Bogendra Maitena luchinglaga school gi koibada u chara kayamasu thaki Masi se Lamit Madhab Higher Secondary School da 8 page mark ke naam 3.0 gi hubuk chabagi thoram atu pangthok chabani thoram se makha da handak se ulag pambi lag ani hema thabagi pandamni koi manipur da school government school government aided school private school kunna 4,600 plus schools laisai school amamna upandi yang ma thabagi pandam da sathajagadabani ngasi dagi holaga September gi tang kontra phauba pangthokadaba makhai kaya gi themes da chathajagadaba program ni World Environment Day ka mari lenana single use plastic sing khomjin bagi thabak tawkhre World Environment Day 2026 ka mari lenana Regional College Chajingi NSS Unit 2 gi program officer Kakching Tamam Amita Devi na luchingduna college adugi NSS ke volunteer students sing lenana college asigi adopted village oiriba Kakwa Bazada Lubananba environment ama oidina bagi damakta single use plastic sing khomjin kri ngasi June ki tang manga 2026 ki World Environment Day gi mai lenana NSS Unit 2 gi program officer Dr. Kaching Tabam Amita Devi ai sam angna lusingaga college asigi NSS ki volunteer chhatra singa loinana college gi oina laijariba adopted village kawa bazar sida akoida single use plastic si khomjin jabagi tharo mama panthok chari Mayang Imphal Youth Congress Committee amadi Helping Hands for People Manipur ga kusamnaraga lamphel da leiba Rims ki blood center da one day blood donation camp ama pangthokre Mayang Imphal Youth Congress Committee gi volunteer kunma thoina sarugyaduna pangthokiba blood donation camp aduda ex minister Dr. 𝐾𝐻 MP YCC gi senior leader Alfred Winning Subam amadi MIYCC president Haisna Mikhil su sarugyaki EPBagi thoram aduga mari lenana MIYCC ki president Haisna Mikhil na phongdokhibada private hospital amadi government hospital singda igi awatpa sing patient singi awaba sing adugi yenglaga kharada oirabasu koknaba camp adu pangthokpani haina phongdokhi World Environment Day ga mari lenana Department of Forest gi matang ga loinana Shri Shri Govindaji Temple Board na senduna Govindaji Temple gi campus amadi masigi akoibada u chara kaya thakre Govindaji Temple Board ki makhada leiba tongan ba loishang gi mute sing yauna u thakibaga mari lenana Shri Shri Govindaji Brahma Sova loishangi Secretary Khongban Tamam Joy Chandra Sarmana hauzik lamdam asida noma ge aingasa gi khal kai tharakpa masida natana lai gi mafam ama oiriba jaga ase ing launa leinaba Forest Department dagi u chara se lauraga thabani Aikhoine ngasi thariba u singasi thabadi araibani hingan baduni yamna maru oiribasi maramaduna tongan ba loishing singna magi jaga da thariba u singasi senaduna hinganna ba hotna minasi haiki ngasi sima World Environment Day ga mari leinana koi mangtharaiba koi sabai chang hengalaiba mandire sidi mayam puna makilagwa khan inghamnina masida khatang ingnaba mayam pathabu moina baina Govindaji Temple Board lairiba loishangsing puna makal loinana ngasi thabagi thabaki tawjabani ala phana hoji uji thagraga hingdraga dikanadab aduna koi mayam sida loishangsing hida mai jaga si pithoga sibokina koina senau sibokina koina senau ena mai pham di pidena asingba u thabagi sedaida pala loisang brahma soba loisang adai tonga loisang ana lai miam si koi pandit loisang mai leijaba sudum pore alo koi ngarang si forest tagi kari mari lena basing u pujar sing lauraga ngasi si thadana koi jaga sing tang lakpada inging lawba sorgi mandir lakpada mayam pothabom oina baina u thabai thabak si pangthok jabani
Film shooting leptuna June Nipan da chatkadoriba Iraipa kanba miyangi khongchatta film gi thomi sing saruk yagani hairi forum asigi maike de ki thadorpa cherol amada landam asigi tongan ba civil society organization tara mari gi apunba body ama oriba civil society organizations kanglai pakna tha asigi chaichat nipan da Imphal da chatkadoriba Iraipa kanba miyangi khongchatta film gi thomi sing na saruk yaragani film forum manipur gi vice chairman 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐲𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯄꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯝꯐꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛꯀꯟꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯤल्म फोरम मणिपुर कंस्टिट्यूएंट गिल्ड एसोसिएशन तरानीथोई की थौमी सिंह अमदी लमदम असगी फिल्म की थौमी सिंह नमित असिदा फिल्म शूटिंग लेपिदुना खोंगचत असिदा सरुक यामिनसी हाइनसु अपील तौरकली दोरेंद्र मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल हाइरोकना तराशुबा बटालियन BSF ENF अमदी फॉरेस्ट स्टाफ सिंह पुन्ना सिंधुना ngasi मालेंगे कोइबदा नुमित वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ngasi हाइरोकता लैबा स्कूल असगी कैंपस तोंगान बा उचरा चनीरोम थादुना महौसागे कोइबदा फीबम कनना बहोनमिनसी हाइबा पांदमदा पांगथोक्रे स्कूल असगी क्लास 7 8 9 अमदी 10 गी महिरोइ सिंह याउना पांगथोकिबा उचरा थाबगी थोरमदा स्कूल असगी प्रिंसिपल नाउरेम राधामनी 10 बटालियन ई कंपनी हाइरोक कैंप की असिस्टेंट कमांडेंट श्री महेंद्र सिंह BSF वांगजिंग की इंस्पेक्टर निखिल शर्मा हाइरोक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फॉरेस्टर खुंदोंबम रोमेश याउना तोंगान मियोय कयाना सरुक याखी थौरम असिगा मरी लेना दोरेंद्र मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल नाउरेम राधामनी हाई महौसागी मियोइबगा लैनरिबा मरी असि मियोइबा अखोइना हे काउथोपगम तौरी मसिना मरम ओइरगा खुसेमगी इचाव अमदी इखंग थोक्तुना अवाबा कया पीरी मिशी मिना अमदी मखल कया गी लैना तिना मायुगनहली असिगुंबा अवाबा कया से मखा थोकेनबा महौसा सेमगतपा मथौताई महौसा कनबदा उपाल वापल हवहनबा हाइबसिना अहानबा पांदमनी पांदम असि फंगनबा ngasi वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे न लाकपदा महिरोइ सिंह उपाल थाहनबा अमदी उपाल सिंह असि हिंगनबा हाइबसि महिरोइ सिंहदा खंगहनबा मथौताई नुमिद असिना लाकपदा थाकिबा उपाल मयाम से हिंगनबसु मथौताई मसि मिपुंग खुदिमकना खंगमिनबा मथौताई हाइना प्रिंसिपलना फोंदोखी लिलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिलोंग हाउरेबी मखालेकाई दलेबा एडवोकेट जाकिर हुसैन यूमखाइबम चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की युमदा वुड लेवल माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस माइपाकना पांगथोखरे एडवोकेट जाकिर हुसैन लोचिंगदुना पांगथोखिबा कॉन्फ्रेंस अदुदा मफम अदुगी मियाम कांग्रेस वर्कर्स माइनॉरिटी डिपार्टमेंट फंक्शनरीज अमदी सपोर्टर सिंह सरुक याखी राजेश कुमार सेठी नेशनल कोऑर्डिनेटर AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इंचार्ज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट MPCC ना थौरम अदुगी चीफ गेस्ट ओइकी एडवोकेट जाकिर हुसैन ना फोंदोखिबदा लाकदोरिबा इलेक्शन असिगिदमक्ता कांग्रेस ना वुड लेवल दगी हौरगा माइनॉरिटी सिंगना नमना खुंदाबा मफम कयादा कॉन्फ्रेंस पांगथोकली माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ना माइनॉरिटी कम्युनिटी सिंगना डेमोक्रेटिक ओइबा प्रोसेस सिंगदा अमता चिथदना सरुक याहननबा पांदम थमली लिलोंग एसिना लाकदोरिबा इलेक्शन दा कांग्रेस पार्टी ना चाउना माइ पाकनी हाइबेगी पांदम थमली हाइबा वाफम थमखी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 का मरी लेना यूथ ऑफ टॉप सिफाई का सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन का खुसमनरगा सिंधुना इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर हाइबा थिमसी की मखादा यूथ ऑफ टॉप सिफाई क्लब असिना कोनबा मफम सिंह क्लब असिगी थौमी सिंह अमदी लेकाई अहल लमन सिंह याउना लंबी नागयता उचरा कया अमा थाखरे उचार थाबगी थोरमदुदा यूथ ऑफ टॉप सिफाई थौमी सिंह लेकाई की अहल लमन महिरोइ सिंह याउना उचार चामग कुनमुक थाखरे मौसागी फोल कायरकपना अइंग असागी होंगलगलिबा अकोइबगी फिबम मांगलकपदगी खरदा ओइरबसु कन्नबगिदमक्ता वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मरी लेना उचार थाखिबनी
layekpa changdamnaba pangthoktuna mana lanthokre World Environment Day palan thorom numika mari lenana ngasi Arambai Tengol 26 unit kakching na senduna layekpa changdamnaba ama anganching eco park kakching da pangthokre changdamnaba aduda category ahum thokna punna mahiroi chamri ga marfu mukna saruk yaduna pangthokhi KG1 dagi class 2 fawagi category 1 kanglupta theme laikhide kanglup asida Grace Cottage Academy kakching mahiroi and rider na ahanba Mary Immaculate Catholic School Kakching Mahiroi Nongdambana Anishuba Victory High School Kakching Mahiroi Tomthin Salamna Ahum Shuba Taki Category 2 gi Class 3 dagi Class 7 Fawa Beauty of Mother Nature Haiba Thimda Pangtokiba Changdamnaba Aduda Martin Grammar English School Kakching Mahiroi N Aryavatana Ahanba Grace Cottage Academy Kakching Mahiroi Eunice Yenkhomna Anishuba Amadi JNV Umatil gi Mahiroi Murangte Malemna Ahum Shuba Taki Loinana Class 8 tagi Class 12 Fawagi Ecological Harmony Haiba Thimda Pangthokiba Changdamnaba Aduda Grace Cottage Academy Kakching Mahiroi M Lanchenbana Ahanba School Simaki Murangtem Tolen Amadi S Chalambana Anishuba Amasung Ahum Shuba Taki Mana Lanthokpa da Kakching District Ladiba Tongan ba Arambai Tengol Unit ki Advisor Singh, Commander Singh Maruiba Thaupuba Singh Amadi Anganching Eco Park ki Caretaker Singh Su Sarugyaki World Environment Day ka mari lainana ngasi District Legal Service Authority DLSA Bishnupuna Observation of World Environment Day 5 June 2026 palan tawkre Thoramaduda Samom Ibjen Chairman District Legal Service Authority DLSA Bishnupur Vineshwari Maibam Secretary District Legal Service Authority DLSA Bishnupur Rashri Yambem Judicial Magistrate First Class JMFC Bishnupur Madam Lata Devi President Bar Council Bishnupur Y Ramananda Singh Chief Legal Aid Defence Council Bishnupur TI Sudhir Maitai Deputy Legal Aid Defence Council Bishnupur Pumna Magna Court Complex cha Uchar Kaya Thaki Thoramasida Chairman Samom Ibjen District Legal Service Authority Bishnupur Secretary Bineshwar Maibam District Legal Service Authority Bishnupur President Madam Lata Devi Bar Council Bishnupur Y Ramananda Singh Chief Legal Aid Defence Council and TH Sudhir Maitai Deputy Legal Aid Defence Council Bishnupurna President Member Oina Daista Famki Thoramasida Samom Ibjen Chairman District Legal Service Authority Bishnupurna World Environment Day Karamna Pangthokpa Hauraki Amadi Miyoi Baikoi Punsida Environment Fahanbana Haibadi Atmosphere Fahanba Haibasi Yam Darka Lai Haina Fundoki Thoramasida Bar Council Bishnupur ki Member Singh Panel Lawyer Bishnupur Front Office Amadi Court ki Staff DLSA ki Staff Pumna Magna Sarugyaki World Environment Day 2026 Kamari Laidana RIMS Imphal na Inspired by Nature for Climate for Our Future Haiba Theme gi Makhada ngasi Dental College Second Campus ta Uchar Thabagi Thorama Pangthokre Thoramadu da Professor G Sunil Kumar Sharma Director RIMS Imphal na Makok Thongduna Professor N Sanjeev Singh Medical Superintendent RIMS Hospital Imphal Professor I Rajesh Singh Dean Academics RIMS Imphal and Professor Y Govindaraj Singh Nodal Officer Sep Kaya Kaf RIMS Imphal Galoina Uchar Kaya Singh Thaki Thoramadu da Fongdokibada Director na Hai Madudi Aikhoi Miyoi Baga Prakatiga Yamna Naknaba Mari Lei Mahusagi Kalda Miyoi Bana Temshin Badagi Makal Kayagi Laina Kayamarum Horofam Oiri Miyoi Bagi Koi Bada Lairiba Kal Pumna Asinga Kuna Thamba Asina Aikoi Pumna Maki Thaudang Oigedabani Makha Taratuna Director na Hai Madudi RIMS ki campus manungda electric vehicle chain nabagi khudong chaba athuba matamda thabak oina paikhatlagani hai ki Uchar thabagi thoromasida mapum fana principal of the Dental College and College of Nursing Hosts faculty members staff students amadi crit and MSS RIMS ki staff sing yauduna RIMS asibu lu nana thambagi pandamda punna saruk yaminaki Small individual actions, when multiplied across thousands of people, can create transformative change. So my last appeal for this morning, especially our students standing on the back side, you are the future and you have to do
little bit of sacrifice. We have to learn how to live in a minimal possible way. I mean to say minimal means don't buy extra things, Just try to be, because I think the world is changing and we all store up, and that means, I mean, just imagine we keep on buying things which are never required. That is a burden on this earth, and we have to stop that. So I have to request, because already our senior faculties and 40s and 50s, they are so badly in their hobbies of buying things, and but I think I can only request for our students not to buy extra things which is not required. Buy when it is required. Let's see, if anything is not available, let me know. I may be able to help, but don't buy. So let's try living a minimalist thing, so that the world is not burdened by your buying spree. Nowadays everything is available on Amazon, the buns and Interfaith Forum Manipur nagi ahum suba Foundation Day pangthokpaga loinana ahanba oina IFM Peaceful Coexistence Award Ceremony pangthokri. Tharamadуда Manipur Legislative Assembly gi Speaker Thokchom Saityabrata Singh, Aribam Brajakumar Sharma, Founding Member IFM President MCIC na Jingbana Sarukyaki. Loinana Tharamaduna Manipurda Interfaith Harmony, Peace amadi Coexistence ke maruiba singi matangda sarukyariba singda khanghanki. It's not a cause of division, but a path to understanding. We often speak of many religions, yet truth cannot be many. Just as there are one sky above us and one earth beneath our feet, there is one reality expressing itself through different cultures, traditions, and forms of worship. The sages, saints, and enlightened beings of all traditions have spoken in different languages, but their message has always pointed towards love, compassion, unity. When we understand this, dialogue becomes natural, coexistence becomes possible, and peace becomes inevitable. As we celebrate this Foundation Day, let us go beyond tolerance and move towards genuine understanding. Let us see one another not through the narrow identities of religion, tribe, caste, or community, but through the light of our shared humanity. May the Interfaith Forum Manipur Nasiki society sida samaj sida kari pili khamil mga tang khamil mo aduga nasi jalanda ba purunchi mapumhal salanga ba kanal suni darka shuru ni adu mo tamda afrika ito kanda Mahamura dengan wujud kamu berkali dari wujud. Sama ada nasib orang hidup ini bersama dengan Allah dengan Yesus dengan ini dengan bersama. Aduna nasib selain orang bermata tangan bersama dengan masa sinduhana soal terbuka. Maduna adon to bidin to e no kuma to son ne ga to bidin no ne tanse ngaran han interpret pronoun bugi isin na so ne no ne ta ozade ne so ne no si ama application no bidin da ne manda emele ya ni Weavers Cooperative Society Limited Thobal District ki masa Wangjing Hodambana Laikai asigi Pioneer Club ka khusamnaraga ngasi Wangjing Hodamba maningi mipun sangda World Environment Day gi thoram pangthok pagaloinana thamoi gi laina narakpa ta naraktanaba lokhat kadaba Jackson Thorang Singh gi matangda miyam punna wakhal taminaba gi thoram pangthokre
थौरम अदुदा मणिपुर की इहान हानबा हट सर्जन डॉक्टर 𝐶𝐢𝐯𝐬 𝐁𝐫𝐴 वांगजिंग होदाम्बा वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की प्रेसिडेंट माइबम निंगोल मेमना प्रेसिडेंट लोइनना सोशल एक्टिविस्ट हाउबम रोबिंद्रो अमसुंग कोकोमी की वांगांगलोय शांतना हकपमना गेस्ट ऑफ ऑनर सिंह ओइना सरुयाखी तुंगदा पायनियर क्लब की लंपाक्ता उ चरा कया थाकी माई अनाबसे हाथ के अनाब याम नहीं है अदुको मयाम मफम दई चम चम ना हाथ के अनाबसे मखदनी अमना पोपरे जावा अनान जो पोपरे जावा अमन हाथ के अनाब मा कोंगान ले यही पो मदु ननो पोए पोए दे पा हाथ के अनाब कोंगान को मयाम ले अदो हाथ बोले ने हजे नहीं सी अनान मसाज में All of them are the Manunga, Hats, Manunga, a war flavor. And Nataka Hora, Ahora, Nataka Apun Beleva, Nataka each moving patch, Amaka Natsana, Amaka Huntada, Yamale, Makamakan Yamale, a pretty medical Waida, a pretty a second defected. थांजों nganba maitei pripaka mari leinadi haidi लुब असगी माइकेदेगे थादोरपा चेरोल अमदा पुलिस कंट्रोल रूम मणिपुर पुलिस ना थादोरपा चेरोल अमदा युमफम मोरेगा हौकिबा तांग अहुमदा मणिपुर पुलिस की कांगबु अमना इम्फाल ईस्ट की लमलाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना सौंबुंग खुंजाव लेबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर मनाक्तगी फारे हाइना लंदम असगी पाउचे अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंगदे यावरिबा खुराई कोनसम लेकाइदगी थांगजों nganba maitei allies इनाउ allies लेशाबी चही कुनहुमदोयसी लोन थिंक्रबा लो पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक प्रीपाक अमसुंग मसिगी लानमी सिंगलोक रेड आर्मी आरए गा करिगुंबा हेरम अमतदा मरी लेनदे मणिपुर पुलिस ना प्रीपाक का मरी लेने हाइना थोगलिबा चेरोल असि सेमजिन साजिंबा युमफम याउदबा अरानबा वाफम ने हाइना चेरोल असिना मखातारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 की थौरम की स्टोन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड टिंगरी लमखाई दसु पांगथुखरे थौरम अदुदा ट्री प्लांटेशन ड्राइव एनवायरनमेंटल अवेयरनेस सेशंस अमदी प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एनवायरनमेंटल प्रैक्टिस हाइरिबा थौरम परेंग सिंग असि पांगथुखी थौरम अदुगा मरी लेनना कामेश वहेंगवम सोशल एक्सपर्ट ना फोंदोखिबदा स्टोन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड environment amusung sigil mari leina mayam do khatri amusung tanzani hayagi motura program asi outreach duga hariba nibsi ka tangdala ta delivery apna matang sa family program mathang pakthukna dum lai aduga pangsu pangthokini amusung ta su ta gi akoina semjariba tawjariba program not only apna construction works akoina su semba sabna अपना पृथ्वी का अपना मायुक अयिंग असा खल काय पामसु प्रोग्राम मैम सिदा सिंजदुना सही कायदीबा मैम असि कन्नबगिना मक्ता कमिटेड तौजै अमसु सखतनबा अमसु एनवायरनमेंट असि कन्नबा इसिंग चावबा दगी नो का हेना सुबा चुद्रगन चुदबा मैम मथोदा इबा मैम असि environment aspect मैम चौबमा लैबनिना मानवा अमसुंग अफाबा माइकैरोमदा तुंगदा रखनबगिदमक्ता अफाबा सोसाइटी अमदा फ्यूचर अफाबा लम अमा मोइनबा कार्बन न्यूट्रल अमसुंग कार्बन नेगेटिव की एस्पेक्ट मैम लाखनबा अमसुंग कार्बन ट्रेडिंग पावर तौनर पाहोबुगी सिदा angam mateng pangaga skoiti leba si carbon negative mateng pangaga haisi होटल एंड चांटोना स्पॉन्सर तौरगा मंगाल फाउंडेशन हेरोक अमसुंग मैपाकपी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अनिना
City Club Hairo ka Kusamaraga, City Club Hairo ki Sanabungda Team Kuntranitoina, Group Nipan Tokna Kaidutuna, Pangtok Liba, 4th Mai Pakpi Memorial Trophy 2026, 9A side state level men's open football tournament asigi ngasi sarakiba match ta SSA Turf FC amadi Yaripong FC Panjin amata chanaba ngamdana draw chatkre loinana Lilong United FC amadi Thongju FC goal amabam chanaduna draw chatkre. Aroibada maruiba pawa muhanna. Chief Minister Yumnam 𝐶𝐢𝐯𝐶 Kangpopi District ki Loiboi Khulen Village ngasi ayuk nicham ahum hatkibabu akan mamayongda yaningdaba fogdorakli. Amasung Manipur ki tonga mamafam singda World Environment Day ki thoram paksana pangthokri. Northeast Window TV na sandok chariba numinangi Manipuri pau matanga solution jari miyeng tabi di bapum na mapu amuka sohana khurum jari. Admission Open. National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal-gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA, chahi anigi MCA, MTech AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA, BSc Computer Science, BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani. PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numit lakliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta pangthokani. BCA, BSc Computer Science, BTech AI and ML gi registration tobagi aroiba numit na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da pangthokani. Nupamacha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani. Pijariba QR code asida scan tauraga online registration taubasu yagani. Akupa maro gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call taubirak tuna khangbiba yagani.